Musiasa Patrick Buchake akiathoniga kutha mbeca cia kujuria nyomba ya Reverend kanisene Gitugu Methodist nethiritwo akiromba thirikari gutigira ni kuojania maoni ja Karim mbere ya kubangania mirandi mene ya Rite nyuma ya gutumirwa kuoneka kwa murandi jwa kwa State Lodge County Meru. John Thika adina report ija. Patrick Buchake akiathonia kutha mbeca cia kuyuriria nyomba ya Reverend kanisani ya Gitugu Methodist gicigo bunge kia North Imenti ari ugibwega thirikari nene kana kinya thirikari cia county guthigira ni kuthikiria maoni ma professionals kagita karaba kureta mirandi mwanya kenda maoni mao magatetheria kinya kureta mirandi itakithi na mbere na kubingwa nyuma ni kanereta thina ntuikaya. This country of ours cannot move without listening to professionals. Leto kuga twake State House Meru. Leto kuga tudithia golf course Meru. Leto kuga tudithia jangi na jangi. Let us listen to the voice of professionals. Professionals, there is what we call planning. Let them plan and give us the best locality of these facilities. We support these facilities, but let's design in a professional manner. Nara nkuruki bucharombete mubunge wecigo bunge ke North Imenti no era Daudi kuraithira cukuru imwe che gicigo bunge no ntukuri imwe itakari bwega kenda na bakathomagera guntu kwega na nkuruki guntu kora cukuru inu wakwa gwatuika iwukiire nara ciakitwe tontu vocational center yegeja gwakwa super ajojo kwa a very urban center na ntubeko tubaka nyanyomba cio kombulithania teu anda betu bakathomera antu babega antu aega kukira tukwenda na kuria government vocational vocational center eji ni nenewe na facilitated kenda yomba kwithira ina ritoa bega na kenda yomba okuria antu aja gwetu school ira yo jwangeti ni nya fence na ndi muntu areja gekira gate na ndi gwekira gate na school tina fence gento kuria uro gwekira inyethira CDF gwekira neo najo kia skuru eu amekira fence ni oma ekira skuru fence tegwekira gate nara kiaria mothini wo yukaro muriuki urakinya wenu mo baraba kumereria matagiteke mubunge gicigo bunge ke North Imenti awetete mantu mangorono ci ana banini bari batakinyete menke 18 Meru tontu bo batikuigwa bukireithero na rithore mwanya nontu county Meru ni mwira ci utarwa ana bari banini bakigora batakinyete mianka. Youth camp is coming. Yes. Kapis, tuingie huko uwanjani, twende sherehe ya Yesu. Disemba itakuwa sherehe ya Yesu, matuneja youth. Nikienda tutakualeje. Nikino tubatu tu Meru County. Tukuwa tu leaders in female pregnancy. Young children. Meru County ni bongereti. Mama jo turende oja kemiarie dole ya Yesu. Ana beto makaboma abakadige school. Reporter Weru Weekend Mbita wa John Thiga.